pu deputy speaker kalome an yemen barte when alang bak lo ne mai thia mang tok tok ania hun ol ram chang tenom ta ga chuan en kan thiang tok en kan sei venga hei pu deputy speaker kum sang ni somni pakhat le somni paneta na budget speech ngai dom tak mai ani min pia lama kan ngai tha kan house leader le kan siam zom tak he tiang anga budget ngai nom le le lama chuan riat thiam mit pangai tan chuan riat thiam har tak mai ni si kha simple zo ka tiang arun present thei hi alom amin aro pui ka tia ke ni ang helama riat na nei thok lo vak lo tan phei chuanin a budget bu han thlir mai phei chuanin riat thiam te po har tam tak omin ka ria chu ang chu mi tam zok le mi nol pui tan na riat them te tura kan house leader zo tak le kan finance chang tu ni pokena aron phai khom thei hi aro pui in alom tak zetin ka ria ni ale pu deputy speaker kan riat angin kum kalta lama te covid-19 rilek pandemic wangin nasa takin kan tuara khovel puma economic slowdown nasa takin thenga indiram te pon nasa takin min honga chutianga ahong chu ala kal zela kan la ngai kan lo phalowa chutiang kara chuanen budget du tha sama tha han siam te po a har leang ti karing ani chuti chung point kan CM kan finance minister ni bok hian thi to pa chua hetiang budget puitling thatak mai a han phar hi alomum tak setin ka hiani kan CM zom takena aran siang khan post speaker he covid-19 pandemic kara hianin Mizoram abik takin mimnol puite manikut kea kan din the trulzia aran seitele ele bara te mania in to de trulzia aran talang te kharo pui ka tia khan te khan hemi konga he top chua tur kan ni thu zia te he to patran la apoi mo zia te kha emi pui te po in min hre chwa tir se min ti har tu ni se ti kha ka du ta sam ania zulai waran sei khalom lain ka hriani ole pu deputy speaker kan nikum kalta tun kum kalta kal zotura kan sum mu kha kan finance kan budget speech ar tal nang khan Vaibel si sang khat zara somriat panga point pathumin kan mu turang kha kan mu zawlo ania chu za somni pakwa point paret paru in kan budget estimate ain atlem ania atlem na tam khop maya nasa takin sarkar malang na po athuan ani tur angin akal theilawa chutiang kara chuanin kan omani a he hun har sa tak kan paltlan laya kan siam zom tak le kan finance an kol tu ina tunang thenga boil tu kalawa mi a hroi thei le he state de puite nun hroi thei hi a fak om katia an chunga lom thu tan sei du ko kani ten kum kal la hianin he budget aron lanang hianin kum kalta ni kum akhanin revenue expenditure kha za somret pali 0.20 ani chu tun kum thara ro chuan za somret pali point paruk pasari ani thunga ni tun kum kal liam aya kum budget thar a hian revenue expenditure hi atlema chu tlem na chu 1.53% ani hei hi du sa sam ro chu lo mai theya amara chu hemi revenue expenditure
percent niam zonga kan kal hi thilom tak nin kan ria ani ti hanen sarkarin man la zelanga masona le capital expenditure te apung zonga malak choza te po hi ka be sia tun din mona chuanin kan budget hi thatok viabin kan ria ni tin pu deputy speaker sumle pai de cholama kan ram din hun alhar se deuri chung point kan budget speech hanin revenue surplus cheng zanga somsari pakwale 0.4 pali pani vaibel chia lai mai nei tuma kan cm zom takin ngai tu na seng hi lomam lain kan ria ni he kan capital expenditure mang hianin na son na kong sang kan tho ka be sia abik takin resel na healthcare lama te education lama le economic development lama te le social development lama te na sa takin ma I kan la chho theng ti ka be sei ani chung chu be pui ta thir po ani a tin post speaker kan sarkar flagship program SEDP ahian viable chazali da ani a hi lom lai ka ria a kan house leader le kan siam zom takina a sei fo le sei to thin le tun tuma po sei angin he kan SEDP sum hi pe punga so project mang proposal manga sum dang kan budget pi lama sum tam zo hai chuan nan man ani ka be sei ni helai hianin kan siam zom tak du dan ele ngai to angin ro man angin SEDP a po thang te pon thei top chua he nuai viable crore zali hi thil dang tam tak nu chuana na kan mana SEDP hi na sa zoka economic development na sa kalpui thei tura e ma kan la chho ka be sei ani khat kan la nei pu deputy speaker he kan budget lo lang MNF return te chom dol na viable chenga dan hi lom len ka ria du thu sama tam ro chu la ni lo me thia amara chu abulton nan chuan alomom viabin ka ria hei hian nakin zela po thil dam tam tak kha a hril chho ka be sei ani tin kan gross state domestic product GSDP hi kan go rate hi 19.97 ni tura chut ani hi lom len ka ria ta tiang anga economy kan GSDP than na 19.97 ni tura chut hi takan theng nga te nei phei chuanin thilomom tak ani karinga tunang hrileng wanga economic slowdown hun harsa kan to chokara ngai kan lo le theilo kara GSDP thanna hetiang ang sat an ni tura chut ni hi alom hlain ka ria atak kan thlen nei po ka be se ni kan huna to pa atom nan pu deputy speaker disaster risk management fana course omni pasai da ni hi lom ka tia hei hian mizoram tang tanga khuarel chet na hriat lo lo atana sum man tur mamo kan nei thei tur hi lom min ka ria te na top nan pu deputy speaker sarkarin theng anga in rin chem atum thu kan mu a hei lom ka tia sarkar sum theng to ka ren chema atrul fe alo thei lo chi sarkar na lagri lo te le sarkar ina kong sang sanga lo thei lo wa man thei lo man trul ang lo chi ang ti lo chu sum theng to ka ren chem tura rom han na siam ani hi lom lai ka ria hi hian na sa takin sarkar sum le pai den man po siam thang ti karinga atom nan hetiang budget hi kan min don cho sak tu kan chief minister zom takale kan finance chang tu ni bok le sarkar official te chunga po
apu deputy speaker dom thu ka soya hian beisin sang tak min siama me pui te pon ni hera hi an lo mang ti karinga ka be se ni ka lo me